Mine konsertimizin bulucu uğrunda şoirimiz Tatarstan'ın Atqazanğan sanatçılıkçısı Samiya Ahmadjanov bilen kompozitörümüz Tatarstan'ın Atqazanğan sanatçılıkçısı İlfar Devletçiliğine çakırı bir uğurlu bulur diye bölüm. Rahmet ediniz. Әлі bu festival турында радио, телевидениялар, шоулар, газеталар язып чыгар. Халкым минем тапшыруы бу бәйрәмнең данын ерак мәмләкәтләргә алып китәр. Ләкин мин сезне бүген шушы бәйрәмне тудыручы Рөстәмебезнең туган нигезенә баш ияргә чакырам. Рөстәм бу бәйрәмне оештырып, үзенең авылдашларын гына зурлап калмады. Ул безнең һөнәрле халкыбызны данлый. Димәк, ул безнең һәрберебезне, һәрбер татар кешесен зурлый. Ләкин иң беренче Рөстәм үзенең нигезен нык тота. Киндек каны тамган нигезен зурлый. Әнисе Разия апаны кадер-хөрмәттә яшәде. Хәзер минем сезгә бүләк итәчәк шигырем Рөстәмнең нигезенә дә. Безнең һәрберебезнең күкрәгендә татар йөрәге типкән, тамырларыннан татар каны аккан һәрберебезнең нигезенә багышлана. Күңелемдә әни өең нурлы, тәмле ашым пешкән кайчанда. Яран гөлләр арасыннан карыйм, сагыну пәрдәләрен ачанда. Уйларымда дөрли хатирәләр, чәчрәп куя якты ышкыны. Ишетелгән күк, кырыс йомшак итеп, әтиемнең капка ачканы. Иңнәремә аппак олы мичнең яктылары калган ягылып. Милдерәшеп карый тамчы гөлләр, күз карашым китсә кагылып. Әти ясап биргән агач чанам бала чакта калган ынтылып. Киянтемнең алма бизәкләре төсен җуйган инде сакала. Энем мунча япкан. Миллекләрен нәк әтичә үзе бәйләгән. Битне хисләренә рәхәт уеп яшьлек болыннарын әйләнә. Кунак сыймулдан, урын түрдән, элекке чагында барысы туган нигез, яралы, хәләт, байлык, әткәй-әнкәйнең мирасы. Saniye Hanım, şununda milletin falan şalarından ki afsarı olabildi. Rüstem gerek zor rahmetli. Çünkü müziğimiz biləsiniz, biz kompozitörler şagir olsun, artta planlar kişi bir kurt etmiyorlar İngilizce gerek yazıp kesinlikle. Rüstem indi buna hazır şu bir tokar ülkeler bulay, siz de özüm bir almadım indi, dört tapkar çok kırıldı. Bana aralaştı halk bilen gösterdi kim yazganı kinen. Meni de bir köp söyleyerge yaratmayayım, buldıralamıyorum hatta. Şundan bir rahmet. Indi Saniye Hanım bir matırlan şehir kıldı. Men sizge bir üryan azap taqdim etem hazır. Hazır bitinde kim ki yazar özü de jırlay başladı. Benim öyle jırlagan yok idi. Indi üstüme etkes metre men şerni sahnaya çıkaş. Bilen jırlasın dedi. Nu jırlamış olmuş var bu kaç. Indi hazır rahmet. Rahmet. Hazır bildiğinde bibi jırlamasan bir cesa şoklamıyor. Men bibi vermeyim. Şunun için birisi gelen kişiler çıkıp bir yerge bulamın değil mi? İkimiz adamın işimizde bir kişi buluruz. Gittik ederiz mesela üryan azır edelim. Sen bakatın degen yok. Ederiz var bir yerge.
әшә Болған шықта жаныям мен дүнияда Битте бәғәтілі Біздің ерек мәңгі бірге типсін Яшим дейіп типсін Тамасын Шын сүйелер бізге болсын Шикетларға зинған олмасын Біздің ерек мәңгі бірге типсін Яшим дейіп типсін Тамасын Шын сүйелер бізге болсын Шикетларға зинған olmasın Sen bақытты қуанышым менің күздеріңе Барым сүйеніп алла таба Бақыттың ясаңға яшигәлі Жаным сүйеніп біздің ерек мәңгі бірге типсін Яшим дейіп типсін Dolmasın, şın suyular bizge bolsun Şikayetlarga zinhar olmasın Birge kirdik Bakşasına el başlayıp Toplu olmazsam canım vardım Dikte yarattım seni fırlay seni Minne olmazsam Bizning yerek мәңгі бірге типсін Yaşım deyip tipsin kalmasın Şun suyular bizge bolsun Şikayetlarga zinhar olmasın Bizning yerek мәңгі бірге tipsin Yaşım deyip tipsin kalmasın Şun suyular bizge bolsun Şikayetlarga zinhar olmasın Şun suyular bizge bolsun Şikayetlarga zinhar olmasın Şikayetlarga zinhar olmasın Öğrendiniz mi? Öğrendiniz? Hazır mı geldiniz? Bizning yürek мәңгі бірге типсін Яшим дейіп типсін қалмасын Шын сүйелер bizge болсын Шикетларға зинхар olmasın Şın suyular bizge bolsun Şikayetlarga zinhar olmasın Big olamak Ayyalar Türk kompozitör birgalar birikdi. Бұлай бұлаш ерісіп аталанды Ең популяр жырлар yazuvchi Şirin Xanda başqalarını da